nongeye kuguha ikaze kuri Rugimba na Talk Sport. Rero tuzamuka n'amakuru y'imikino abari kugenda azamuka. Akaba Villarreal rwo yakinaga n'ikipe Maccabi Tel Aviv, ni match yaje gukererwa hafi isaha, yatangiye saa 5 z'i Kigali mu gihe izindi zazatangiye ku isaha saa 4. Rero ikayaterejwe n'imvura yagwaga kabisa. Ikintu cyo bita imvura abantu byasabye rero ko bakoropa kugira ngo match ize kuba kabisa. Byari ku kibuga cya Villarreal. Jose Mourinho akaba rero Instagram ayimereye nabi cyane kabisa, marakora cyane. Rero Jose Mourinho akaba yagiye kuri content Instagram ngo amaze gutsinda ikipe ya Rodogorets, hanyuma yandikaho ngo igihe watsinze ariko utakinye neza cyane. Mourinho rero mu kanya gato cyane Sky Sport mubajije impamvu ari gukoresha Instagram cyane kabisa, akavuze ati rero nayo narayisibye kuko nta Instagram ari ibintu byo niyumvamo n'imyaka yanjye murabibona, atariko abasponsor banjye bansabye yuko nagaruka kuri Instagram kuko hari abantu benshi cyane bankurikira, ba miliyoni n'amamiliyoni y'abantu. Akaba rero yavuze ati nabo bantu rwose twagombaga kubakoresha mu masoko yanjye y'ibyo namamaza. Ati rero abatera nkunga banjye nibo batumye ngaruka kuri Instagram, atubungu mu following hanyuma dutwikane. Nicolas Otamendi byamutwaye iminota 19 kugira ngo ahabwe ikarita y'umutuku ubwo Benfica yakinaga n'ikipe ya Rangers, nubwo banjijanganya 3-3, ariko General Nico Otamendi tayari iminota 19 gusa ari hagije ngo mutwike umutuku. Yitwa Harry Kane akaba rero yatsindaga igitego cye cya 200 mu ikipe ya Tottenham Hotspur mu marushanwa yose ndetse muri kariyeri ye. Akaba rero uyu mugabo yabitsinze muri match 300 ibyo bitego 200, ariko Sergio Kun Aguero akaba ari umwami w'abongereza kabisa ku uyu mugabo rutayizamu ibihe byose ikipe ya Manchester City. Akaba ibitego 200 bitsinze muri match nkiya cyane kabisa zihuse, imikino 293 yaramaze guterekamo ibitego 200, mu gihe Thierry Henry byamusabye match 321 mu gihe Aranishia byamusabye match 385 ngo z'ibitego 200. Wayne Rooney byamusabye imikino yikubye kabiri kabisa ibitego, imikino 406 kugira ngo atsinde ibitego 200. Premier League hano rero yadushyiraho abakinyi bagomba gutoranywa mu mukinyi w'ukwezi kwa 10. Akaba rero ni Chad Adams wa Southampton, Kano kwa The Wolves, Pablo Fornals wa West Ham, Jaguars wa Aston Villa, hakaza kandi Ken wa Tottenham, Heung-min Son wa Tottenham, hakaza Thiago Silva wa Chelsea ndetse na Kyle Walker w'ikipe ya Manchester City. Ninde uzagihabwa? Afera Suive agent wa Dominique Szoboszlai umusore w'ikipe ya Salzburg muri Autriche rero akamaze gutangaza yuko ikipe ya Arsenal iri gushaka uyu musore. Akaba rero yamaze gukonfirma iyo nkuru kabisa mu kwezi kwa mbere. Rero nafere gukurikirana cyane ni Arsenal izazana mu Premier ukaze cyane w'umunyahongria ukineye ikipe yo muri Austria ya Red Bull Salzburg. Real Madrid yamaze gufungura imiryango kuri Isco kuwumushaka. Ikaba rero yamaze gutangaza yuko uwushaka Isco aze atange ubutizanyo bw'amezi 6, no kuvuga kugeza sezo irangiye, hanyuma uzamugure miliyoni 18. Harimo option yo kumugura miliyoni 18 z'amapound. Afere yo gukurikirana cyane rero Arsenal irenterese cyane. Arsenal kandi tukivuga ikaba ikipe rero igomba gukina n'ikipe ya Manchester City Carabao Cup quarter final. Akaba rero azaba ari kuwa kabiri ku itariki 22 z'ukwezi kwa 12, azaba ari ku isaha ya 4 z'ijoro z'i Kigali. Yitwa Houssem Awal. Akaba rero uyu musore yamaze guhamagara mu ikipe y'Igihugu y'Abafaransa kuza gusimbura Nabil Fekir wavunitse, mu gihe Espagne yamaze guhamagara abakinnyi. Rero yamaze guhamagara bwa mbere rero pour la première fois kabisa Marcos Llorente w'ikipe ya Atletico Madrid. Akaba rero uyu musore bamaze kumuhamagara mu basore bagomba kwitabira match. Harimo match ikipe ya Espagne ifitanye n'Abahorandi umukino wa gicuti, bakurikiza match y'Abasuwisi kuri 14 z'ukwezi kwa 11 ndetse na match y'Abadage izakinirwa i Sevilla nyuma y'iminsi 3 kuri 17 z'ukwezi kwa 11. Ikipe ya Espanyol kandi ikamaze guhamagara rero Koke wari umaze imyaka 2 batamuhamagara wa Atletico Madrid, ndetse bamaze no guhamagara kandi Alvaro Morata ikipe ya Juve nyuma y'umwaka adakandagira mu ikipe y'igihugu ya Spain. Tukivuga Spain kabisa, ikaba rero yarakinishije umupeti witwa Munir El Haddadi mu batagije imyaka 21 mu 2016. Uyu mupeti kuva yikiniye ariko icyo gihe yari yarujuje imyaka 21, nubwo ngo yari mu mwaka wa 21 yaramaze gufeta anniversaire imyaka 21. Nukuvuga ngo rero icyanga bivuze iki? Bivuze yuko FIFA yemera yuko ushobora guhindura igihugu warakiniye igihugu kindi uri munsi utaruzuza imyaka 21. Nubwo ngo ufite imyaka 20 kumanura warujuje cyangwa se uri munsi y'imyaka 20. Uyu rero yarujuje imyaka 21 mu 2016, maze afite imyaka 25. Ubu ngubu namwe muri umvimbi wanafite yarujuje imyaka 21. Rero tayari Munir El Haddadi CAS ikaba imaze kumukatira imubwira ati genda. FIFA itegeko rirasobanutse cyane, wari warujije imyaka 21 igihe wakiniraga Espagne bateje imyaka 21. So what else?
go yitwa Joachim Low, akaba rero umutoza w'ikipe y'igihugu Abadage, nawe yamaze guhamagara rero abakinnyi bagomba kwitabira match rero bazigomba kubahuza, harimo Czech Republic bagomba gukina, bagakina na Spain ndetse bagakina kandi n'igihugu cya Ukraine. Akaba rero Umudage yamaze guhamagara abakinnyi bayo bose kabisa, buretse Niklas Schur ufite ikibazo cya Covid, Kai Havertz na Emre Can bose batestinze positive kuri coronavirus, abakinnyi batatu nta barimo. Hanyuma kandi ikaba ikipe yakomeje kugaragaza yuko idakeneye Thomas Muller, Jerome Boateng ndetse na Matthew Hummels, abangabo yongeye kubatereka ku ruhande kabisa. Squad rero ngiye igomba gukina imikino itatu. Neymar akaba rero yongeye guhamagarwa n'ikipe y'igihugu ya Brazil, akaba rero nubwo muri Paris Saint-Germain atabashe gukina match ya Champions League ariko Brazil yamuhamagaye, akaba rero agomba gukinira Brazil igihe izabihura n'ikipe ya Uruguay. U Rwanda rwiza rwacu rero ruzaba rukina n'ikipe ya Cavella zari ku 12 z'uku kwezi, akaba rero ari kuri stade y'Praia kabisa tayari. Aha ngaha rero nagira nkwereke stade rwose urebe kwa kane cyumwe gitasa 12 Kigali, tuzaba tugaragura iyi kipe ya Cavella. Niba dufite imbaraga, niba tutazifite izadukorera so bad news. Nuko espere zazenstaye bana nta mikino irimo. Kafu ikaba rero yarateranye muri iki cyumweru, ikaba yakonfirmiye yuko nta kipe nimwe izakira cyangwa se izakirwa izaba yemerewe gutunga umufana ku kibuga. Match zose zigomba kuba imiryango ifunze, nta mufana bwo kwirinda coronavirus COVID-19. Nako kandi Kafu yamaze gukonfirma yuko match za Champions League ndetse na Confederation Cup hano ku mugabane Afrika, akaba rero izi match amatombora agombaga kuba muri iki cyumweru, ariko Kafu yamaze gutangaza yuko rwose izatubwira itariki ikurikiraho rero bazakorera tombora y'aya makipe. Rero mbibutsa ko u Rwanda rwacu ruhagarariwe n'ikipe ya APR ndetse na AS Kigali. Tanzania yamaze guhamagara rero abakinnyi bagomba kwitabira match ebyiri na Tunisia. Etienne Ndayiragije akaba rero yamaze guhamagara uyu murundi utoza ikipe ya Tanzania, yamaze guhamagara abakinnyi be bose rero, harimo na bamwe bakina hanze y'igihugu cya Tanzania. Abazwi cyane ni Himid Mao w'ikipe ya NPPI, harimo kandi umusore Simon Msuva w'ikipe ya Difa El Jadida muri Maroc, bahamagaye kandi umusore ukina ikipe yitwa Stellenbosch yo muri South Africa kabisa yitwa Ali Musengi. Hanyuma kandi bamaze no guhamagara Mbwana Ali Samata kapiteni wa ikipe ya Fenerbahce. Hanyuma banahamagaye kandi Thomas Ulimwengu w'ikipe ya TP Mazembe. Agose ni hagikina Thomas Ulimwengu cyangwa ndikumwitiranya, hari n'uwagiye muri Kana nabonye mu minsi ishize, nkuru sinayibageze rora yatari abandi bose n'abaroko. Tanzania ugomba gukina na Tunisia, match ebyiri ni hatari cyane. Bonne chance ku baturanyi. Zlatan Ibrahimovic amaze gutoranywa nk'umukinnyi ukwezi kwa 10 muri Serie A, akaba rero bamaze kumuha igihembo cye tayari kabisa. Maestro arabakubita ibitego atarebayo, akaze cyane. Match ya Manchester City Liverpool ndaza kugira umwanya wo kugira ngo tuze kuyiganiraho kuri uyu mugoroba, ariko akaba Jurgen Klopp amaze gutangaza mu kinyagana n'amakuru ko Thiago Alcantara ntawo hari kuri match ya Manchester City. Oxlade-Chamberlain nyuma yo kuvunika muri pre-season mu kwezi kwa 8, uyu mugabo nawe ni imvune zigendera kabisa ameze nka Alcantara, akaba rero nawe ntago arakira, ariko processing imeze neza cyane arimo agenda agaruka. Mu gihe kandi imvune zigendera mu ikipe ya Manchester City kuna Aguero, Pep Guardiola mu kiganiro nyakuri amaze gukonfirma yuko adahari, atazakina match ya Liverpool, ariko Gabriel Jesus we akaba ahari cyane. Iyi match rero izaba iryoshye sana kabisa. Karaga akamaze gupredictinga ko iyi match izarangira ibitego 2-2. Liga na think Liga ni harya ejo yatubwiye ko ari 2-2. Ngiye navuze ko Man City izatsinda 3-1. Liverpool ntago igifa ku kibuga cya Etihad gutyo. Iheruka kuhava ryari muri Champions League cya gihe Mateo Lahoz akubita ikarita y'umutuku, Pep Guardiola batugambaniye bazanye umusifuzi w'Espanyol ngo asifure umukatana. Cya gihe byari bikomeye bambara mariba y'umuhondo. Satana yo Frade mu kiro amugoro, ariko akaba rero City hare kundi menyereye kunyagira Etihad kameme. Mubizi kwere mushyire muri comment mumbwire. Hari amamona Liverpool yahava mu buryo bworoshye, sinyamo niriyibwa za 5 ubushize ntiyakubiswe 4. Hari bigomba kugaragurwa abantu, nubwo ari ikipe twemera nayo mu kibuga cyane wavayo, ariko iwacu naho ntugomba kuhava, tugomba kugupakira ukagenda nabi cyane ugwirirana. Mu gihe ku munsi w'ejo Manchester United izaba yamaze kugarura Anthony Martial ufite ikarita y'umutuku rero, akaba kuri match ya Everton agomba kugaruka. Everton buriya ishobora kubi cyane uyu mugabo utamureba, akaba buretse West Ham amaze gutera ibitego 6, iyi ngiye amaze kwikubita ibitego 5. Nuvuga ngo niyo kipe ya kabiri imworohera mu gihugu cy'Ubwongereza. Rero ubwo ejo Martial azaba yamaze kugaruka kabisa, hofu rero kazakora ibintu bya hatari. Ari nako kandi Alex Telles akaba yamaze kugaruka nawe mu myitozo, azaba rero muri mu bakinnyi bashobora kuzakina iriya match ya Everton kabisa. Tukivuga Ole Gunnar Solskjaer ibintu byinshi cyane kugera bizamuka, inkuru zirazamuka nyinshi cyane ko mu binyamakuru bavugaga Pochettino, ariko ubu ngubu none bakabageze kuri Nagelsmann.
Nagelsmann wa Leipzig birango birashoboka ko yaza mu ikipe ya Man United, ubwo ni ibivugwa. Hanyuma Ole ntago ajya yiburira mu kanya amaze kubasubiza abantu mwese n'ibinyamakuru bya bifite amagambo mwese kuko ninjye babibasomeye, ariko njye nta magambo nari mfite, ni biriya binyamakuru ntago ari njyewe. Abantu baba bavuze ngo Ryibana yavuze ngo njye ntabyo navuze, ibinyamakuru mba nabasomeye ni amakuru ari mu binyamakuru, namwe mumubireba ko ari byo ndi gusoma. Sasa Ole amaze gusubiza abantu, aravuze ati igihe nazaga mu ikipe ya Manchester United nize ko ugomba kugira ibihe byiza ukagira n'ibihe bibi. Iyo uri umutoza w'ikipe nk'iyi ngiyi ya Manchester United, uratsinda bakakuririmba, watsindwa bakaguhindura ubusa. Kandi ikindi kintu nize nuko football resultat zihita ziba amateka. Ni ukuvuga ngo iyo match iminota 90 irangiye, ibyo rero amateka mamugiye n'ibindi. Basi akaba rero umugabo afite confidence yuko aracyari umutoza w'ikipe Manchester United, kandi yanongeyeho n'ijambo rikomeye cyane. Yavuze ati nzakora amateka muri ikipe ya Manchester United. Ubwo mwihebe abamurwanyaga chini ya ulinzi, abamwemera juu mikono juu. Bibe byiza cyane.